Agarop 7 o'clock tirabi idi kalman ket nakaawat tayo nga rod ti na tawag na adan la pasamak nga disgrasya ditoy along Barangay Road ditoy San Lorenzo. Well, ditoy ket self vehicular accident involving a 16-year-old ubing taga-timit lang San Nicolas. Sir, kasan mo na pasamak na overshoot ka di so na kan sa dinot nakatamaan na? Well, based di kajay witnesses, di kajay dadjay nga tattao idi, napasamak tay insidente. Ket medyo napaspas dito ubing. Idi adtoy part na nga medyo kurba dito area. Di nga na overshoot, di motorcycle na. Okay. Sir, kasan di pa nakadeklarar na sir dead on arrival kuno dead on the spot sir? Interite pa lang dito ijay Batak. Well, ket naka-receive kami ti update na after several hours ket ni-declare met lang pinmusay dito ubing. Okay. Sir, dito ubing ana ti sinagapan nga sugsugan. Da nakaro nga ako ang injuries na dito partes ti bagbagi na agraman dito ulo na. Okay. So ada ka diti so sir nga safety gears. Ijay nakapasamakan ti insidente awan nakita tayong protective helmet na dito driver. Karaman dito reflectorized vest. Under the influence of ano sir? Well, base ka di kajay nag-responde nga pulis tayo. Dati kwa maangot da, medyo biktima po kete ada agot na nga kwa na lasangir. So ada ba lisensya na dati ubing sir? Awan at unconscious, hindi akupit tayo. Ket antay nakita, dagiti lisensya or other documents. Awan nakita tayo. Ijay motorcycle na. Sir, hindi ka kasting aksidente at daban ko pagsungsungpatan, di kiti na ganun. Well, mabalin, dapat kumaget andang ipalobos nga ag-drive di kitoy anak da, aglalalo no ditoy misang minor. So may nagkita ito sir, another action taken ti PNP San Nicolas? Ditoy PCR section tayo, kaya nagtultuloy ti info drive na regarding dito panangusar tayo ti kalsada nga dapat safe. When itay lang, kaya nagkandak tayo ti pinagibonong ti reflectorized vest in partnership with the ditoy Toyota ditoy nga nakabase ditoy San Nicolas. Okay. Sir, pamalagip ni pulis mo kadagit ti aming nga motorista kang kuna na kadagit ti menor de edad kada nakainom sir nga nakasuot ti protective gears tapos di kas nakadagbalin sir nga natalged da. Well, no nakainom dan may mayat nga anda agdra-drive. Aglalalo no motorcycle awan pay protective helmet da kaya dakdakkel tay chances apo nga sa gabayan da nga injuries apo.